بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام على عباده من استطاع إليه سبيلا، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. قال عز وجل في محكم تنزيله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن فضائل الحج أيها الإخوة أنه من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، ثم أوصي نفسي وإياكم بالتمسك بدين الإسلام علما وعملا بالكتاب على المنهج السلفي. الحج أيها الإخوة ركن من أركان ديننا، وهو عمل مالي وبدني، لذلك رتبه الشارع على الاستطاعة، فأداؤه على المستطيع واجب مرة في الأمور، ومن استطاع إليه ولم يؤده فهو فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل. أما من جحد بوجوبه فهو كافر بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد الزاد والراحلة فلم يهج فليمت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جيا بالله en barkinori indi Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴorɗo e meɗen waɗugol en julɓe, o nemiri en kaɗo diina ka andanɗa hoore ma, o jaɓata diina hay woota ka o rewira sina kaɗo diina islam. wano o wiri en noon: wa man yabtagi gayra al islami diinan falan yuqbala minhu. kala ɗaɓɓuɗo tana islam diina ko rewira Allah, allahu subhanahu wa ta'ala o jaɓantamo koma. falan yuqbala minhu ɓe wi fawon ɗum ko littartib, lan on hiɗen andi ko nafyul abadi ko koma, ko satti wo ko satti on tigi jaɓantake. kala dewal ngal o waɗi e diina wona ko wona dewal waɗagal ngal kal islam. Allah jaɓata diina, o falaka diina hay wota dewal mum sina dewal diina islamu ngal. en yettimo kanko Allah farluɗo e dow meɗen ngal ɗo tugalal diina wiyetengal hajju. ɗum woni juuroyagol hajjoya ka suudu Allah hormanteru. allahu tabaraka wa taala farli ɗum e dow jiyaɓe makko ɓen wonande taƙanaɗo laawol ngol, laawol gotol e nder gurdam ɗam. allahu subhanahu wa ta'ala o fawidiri e hajju on, o jogidiri e hajju on joddi mawnundi e ko wiyete timmal nema e moƴƴereji. ɓe gandi ka gollal hajju Allah tabaraka wa ta'ala himo wi'a: liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. liyashhadu manafi'a lahum, fi yo hajjiyankoɓe ɓen tawdoye e nafaji avantage ji wonande ɓe kamɓe ɓe Allah tabaraka wa taala newnani yawgol hajju on. mo yeyi hajju o taw ndaaru laawi ɗin tum makka e cuuɗi ɗin, o ndaara arabe ɓen tum no ton goɗɗum ngo ko wona ɗum ko wiyete almanafi'u arruhiya. piiji no ton hara ko ɗi aspect ji spirituel heɓotoɗi ka nder hajju, wano janngugol jikku moƴƴo, wano ekkitagol neɗɗanke yaagal. si allahu tabaraka wa taala newnanima yehi ka hajju a yi'ay ɗum, jippitare
neware welugol wondude si neɗɗo yehi ka hajju acciti haqqil kin o heɓay ɗum sabu ko hooliɗa hoore maɗa wo si a tawama ka hajju a hawrodiray a yi'ay a tawdete ɓurɓe ma siko gandal horoɗɗa ko an woni ceerno on lagine ɗo sa yehi ka hajju a wangoday e wonɓe walli faade defte ɗen ɓe siko jawdi holorɗa a commerçant import export si a yehi ka hajju a fottay toon e joom usine ji ɗin ka soodoyta makiti ɗon hara ko jawdi holorɗa a fottoye toon e arabeɓe asiatique ɓe européen ɓe américain ɓe julɓe jeyɓe usine ji ɗin ka sodata ɗon si tawi ko dambe holorɗa a fottay toon e arabeɓe iwdi ɓuraysiyankoɓe ɓen siko neware moƴƴugol jikku holorɗa a fottay toon e julɓe tawoɓe si a yaaɓiɓe kamɓe ko kamɓe yaafinoto e ma yaaɓaɓe ɓe toroma yaafuye buɓɓoɗaɓe ɓe toroma yaafuye idan si on tigi yehi ka hajju o acciti haqqil wona tarawoje ɗen tun e tamaroje ɗen tun o yiyata wigol tarawo e tamaro no makka on tigi heɓay kadi nafaji goo ɗi wona ɗum leydi ndin no laba makkatal mukarrama e madinatul munawwara a tayba ko cae labaɗe kono naaki ngari ɗon naɓi on tigi daroygol ko naɓi on tigi kon ko yewgol ne a wonki kin elto rutto ka allah tabaraka wa taala ɓeydo e nafaji imanu yankoji ɗum woni li yashhadu manafi alahum fiyoɓe tawde ɗo ko mushahada wona shuhud wona seeditagol ko tawdede fiyoɓe tawde manafi alahum nafaji wonandiɓe ka nder hajju kala ngal holorɗa si allah naɓima ka hajju a fottay ɓurɓe ma wonde nden hunde nde holorɗa ɗon kala no on tigi wayi tamƴini si goɗɗo no yiɗi fiji ndaaru mo yiɗi fooli fen ko han brésilien jo ma argentine jo yaltita ka ma jamaïcain jo ɗum noon a fottay e ɗum mi'at wa uluf temeɗɗe guluje yaquluna labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka allah min acciti fiji ndaaru min acciti aduna min notike ma notango amen wonanima a ala ka fidaɗo hande kadi ɓerɗe amen ɗen la sharika laka hande kadi ko an jeeyi a kafida e fuy jeygol men a kafida e fuy kurkugol men hande kadi min heeranike ma ta ko jamaïcain ɓe brésilien ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore ma c'est les plus grands noceurs du monde ko wiyete kon fiji ndaaru e sama kala ko hanka maɓɓe ɓayde gandi plage ɓurɗo hulɗinade on e adnalla on ko brésil woni ko pakka banga joni noon sa fotti e brésilien jo no labbino ka hajju a tawa e moodi an a guinéen jo lyonejo en libérien en moodi ya waddoy ɓurɓe ma marɓe facilité e capacité fi yeddugol allah no sali yeddugol allah ɗum ɗon yilta e wonkima kin artiri allah tabaraka wa taala ko sifa ɗin piiji on tigi wattanta haqqil ka hajju allahu tabaraka wa taala himo fawidiri e hajju on nemaji mawɗi ko ɗum waɗi o wi'i ka surat al imran o wi lillahi ala nnas hijjul bayt no woodani allah heeranike allah e dow yimɓe ɓen hajjugol ka suudu allah hormanteru wonande taganaɗo laawol on sabilan ɗo sen firimo masdar ka nahaw ko wonata ko laawol gootol e nder gurdam ɗam sen firirimo maf'ulun bihi tawa fa'ilon o wona e mustatir muqaddar hande kadi ko honɗum o wontata ko wonde ko si on tigi heeɓi laawol fi yaaru ɗum hajju jawdi ko hajjirte kon ala kullin fof e muɗum allahu tabaraka wa taala ko yaltoy toon wo o farli e meɗen hajjugol ngol laawol gootol e nder gurdam ɗan wonande taganaɗo no jeeya e ɓure ko hajju on jogii kon si neɗɗo hajji hajju makko on o waɗari pankare nder hajju on o waɗari fasigako wano jaatoyegol rewɓe wano juloroygol ka hajju ko harmi yeeyugol durogu en naɓora durogu ara no yeehi hajju naɓora piiji ma yaha gera yimɓe e nder hajju on yaha ka nokkeli hormanteji huɗa yimɓe waɗa gereji dabareji
ay lam yarfus wa lam yafsuq on tigi waɗari koyete rafsu o waɗari koyete fusugu kon e nder hajju on kharaja min dunubihi ka yawmi waladatu ummuhu o yalta e bakkatuji makko ɗin o laaɓira wa ñande nene makko jibinnomo ɗum ɗo ko ɓural monanangal ni ko ɗum waɗi annabi sallallah alih w sallam maka ni alhajju lmabruru laysa lahu jazaun illa aljanna hajju ɗigguɗo hajju laaɓuɗo hajju waɗiraɗo fi allah waɗirano allah faalira noon o ala joddi sina natugol aljanna en toriki allah yo allah yeñan en feere ko hajjire en seeditike reweteɗo wo ala dewal ngal nafa rewɗo lorra accuɗo sina allah tabaraka wa taala ko ɗum ɗo woni haqiqa mana la ilaha illallah on ko la mabuda bi haqqin an yastahiqu an yubad illa allah hay goto ala handuɗo e dewal hanaɗo rewede hay hunde ala hanade jonnede dewal si wona allah tabaraka wa taala la ilaha illallah firetake la khaliqa illallah wonde taguɗo ala sina allah si tawi ko gumɗingol ko allah tagi waɗayno goɗɗo julɗo harayno kefero ala sabu allah tabaraka wa taala wi si a landike heferaɓe ɓen ko hombo tagi ko woni leyga kon e ko woni dow kon ɓe wiyay ko allah qul man khalaqa as-samawati wal ard sayaqulunna allah sa landike ɓe hombo tagi ko woni kon ka leydi e ko woni dow ga kon ɓe wiyay ko allah isan goɗɗo wonitta julɗo fi andugol makko ko allah tagi ko wonitta julɗo ko andugol makko ko allah handi e dewal ngal o jonnita allah dewal ngal ko ɗum ɗo waɗi goɗɗo julɗo en toriki allah yo allah waɗu en julɓe mi wasike hoore an mi wasike on kulol allah kene e gundo fi sirri wal alam kulol allah no mari firoji iddatu ta'rifat ko ɓuri raɓɓiɗude e ka firoji ɗin fof tummodiri définition kulol allah ko fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat oɗo woni tahrif almami meɗen maliki alayhi rahmatullah ɓe maaki ko wiyete kulol allah ko waɗugol yamiraɗi allah ɗin acca haɗaɗi makko ɗin waɗugol ɗi allah yamiri ɗin accaɗi o haɗi ɗin wana noon cheikh l'islam ibnu taymia o maakino ko wiyete kulol allah ko an la yaraka llahu haysu nahak wa an la yufqidaka haysu amarak ko satti o wota allah yi'e kaw haɗuma ɗon wota allah hattoma kaw yamirma ɗon kala wawuɗo ɗum ɗo an wo min wo wonɗo wo ko on woni hulowo allah o kulol allah na dambe na iwdi na dolekke na titre wona grade ko kuugal kulol allah wona haala ko kuugal ko ɗum waɗi nelaɗo sallallah alih w sallam ma kayno attaqwa ha huna ko ko wiyete kulol allah ko ɗo ɓe tappi ɓerde maɓɓe nde laaɓi tati ko ari ka ɗengal kon no wawi wopodirde ko woni kon ka ɓerde ɓe gandi naafi ga ko no waɗa ɗum ɗengal ngal wola ha feewa kono hara ɓerde nden no somudi e diddu ko ɗengal ngal wi'i kon idan ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala innama yanzuru ila qulubina allah ko ɓerɗe men ɗen darata mi wasike hoore am mi wasike on kulol allah e jogitagol diina kan diina islamu kan wakkilo janga diina kan andaka gollitira si wiyama diina kan noon ko piiji ɗiɗi e hoore hunde wotere ko piiji ɗiɗi fawiɗi e hunde wotere ko ɗum wiyete diina fof ko deftere allah nden e sunna nelaɗo on sallllahu alih w sallam hara ko e dow laawol moƴƴuɓe aranɓe ɓen alal manhaji salafi ko ɗum ɗo wiyete islam kala ko wona qur'ana wona sunna ka diina islam yo ndaare yo taske yo accitane haqqil si tawi no yaadi e qur'ana on ma no yaade e sunna on woni aada yettiniɗo ino wawa wallitorede sino lundi qur'ana on e sunna on haray ɗum koyo buge to walline to diina no ɗum aɗen tamƴini ɗum ɗon kan en feƴƴani andintinede ɗum fayda wonde goto diina mum wawata sellude ɓawo sunna wigol minen haccata men alay ko koyte sunna koye hadise oy ɗe hadiseje minen haaju amen ala e ɗum awa wi haaju ma ala e diina sabu ala ko diina ka diina ma ɗo ko gollata ko wiyete dewal sina haray dewal ngal no fawodiri e hoore farilla e sunna
ko non woni kadi ka finde kadi finde ma nden kadi ala ko fiɓata ka finde si wona wonay aqida ko wiyete kon aqida mushtaqa min alkitabi aw min assunna koko iwi ka qur'ana ma ko iwi ka sunna wawata wonde finde maɗa sifa gomɗingol allah gomɗina malaikaɓe gomɗina defte ɗen gomɗina nelaɓe ɓe gomɗina kodduriye gomɗina ñalade sakkitinde ɗum no ka qur'ana hino ka sunna ayje qur'ana no yewti ɗum hadisi jibril al mashhur ñande jibril arno dartingol nelaɗo martabaji dina ɗin tati ɓe gandi o landino nelaɗo ko honɗum wiyete iman nelaɗo sa sallam ɓe maki ko piiji 6 holtoɗa hiɗi ardiri noon kadi ka alqur'ana hoolagol ɗi idan dina kan ko complément sunna on wallitoto en fi famugol qur'ana on en wawata famugol qur'ana on ɓawa sunna on ko ɗum waɗi ɓe wi en jogitor dina kan nangugol qur'ana on e sunna on hara koye dow laawol moƴƴuɓe aranɓe ɓen fi hen ɗum e dow laawol moƴƴuɓe aranɓe ɓen ko kamɓe ɓuuri en andude dina kan kamɓe ɓuuri en ɓattade malal ngal no aduna on mutorta noon ko noon majjere nden woni ñamirde dina kan kal akala ko ngangu majjere nden ko ngangu keferaku mum ko ngangu no dargal ngal ɓattorta noon ko noon dina kan woni ustorde aranɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɓen ɓuuri andude ko nelaɗo wonno kon e dow mum ko ɗum waɗi si en iwtiri ɓaawo maɓɓe fi ñentingol nelaɗo en hawray e sawaba si en wallini laawi en wallinani hoore men ko ñentiniren nelaɗo en woopay ɗum feere o ala o wi alhajju ayuha al ihwa ruknu min arkani dinina hajju on ko tugalal e tugale dina meɗen dina islam no mari tugale jowi wano arri noon ka hadis mo alboukhari e muslim filli nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki buniya al islamu ala 5 islamu meɗen on himo maha e hoore tugale jowi himo mahi e hoore tugale jowi islam e fi bâti sur 5 principes ɗin principe ji ɗon jowi ko seeditagol wonde reweteɗo o ala sina allah mouhammad ko nulaɗo allah e ñinnugol julde nden e ittugol zakka on e horugol lewru suumaye ndum e hajjugol ka suudu allah hormanteru o wi noon oɗo hajju ko golle jawdi e doole hajju ko golle jawdi e doole no e nder tugale islamu ɗen jowi ko tawata landaki jawdi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salat ɗum landaki jawdi so wattani haqqil julde nden fayda ko miskinɓe ɓen ɓurata juulude ko ɓen ɓuri marde tan argol ka juulidde law jogiiɓe rondiɓe aduna on ɓen atawi sa yiiɓe ka fana no gasa ko yontere andi kadi no neɗɗo oki porri wo ko noon o woniri rar ka suudu allah hormanteru ka juulidde allah ka miskinɓe ɓen no mari tan ala ko sakko ɗum si tawi contenaire 5 no cipporde sonfonia 3 no gaaridi 36 batowa ngala no e fi kostugol on faami on tigi no nodde kunɗa no siika kunɗa no haaca ko hasi kon koye haacay ɗon ha ala sara feƴƴa ko ɓe wiyata yaade ngar noon joni ndaara si tawi allah yafanto ɗum fana wala sara o men heɓano feere muɗum ko ɓendanta kam men a seene toon juulanon en ko men mina o ko seenane ha ngal janna naate menen min tawaka donc no aduna on no dongal aduna no charge ɗuuɗiri e goɗɗo yadna wo so wattanare haqqi ko noon o pottitori allah tabaraka wa taala donc wala tahurrannakum lhayatu dunia oten jaɓu kun aduna hun ɗaynayi kum hoɗa en ga allah tabaraka wa taala o wi hajju ko golle jawdi e doole fi hen ɗum hiɗe gandintina ɗum wallahi so yii ka mawɗo nayejo woni wadde hajju o yii ka suka kecco woni wadde hajju on taway keccu no weeli golle hajju ɗen fof no landi jawdi no landi doole e cellal a wawata gollude hajju on ala cellal ala force physique kaalisi kan si ala gollata ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala rattabahu shari'u ala l istita allah fawidiri hajju on e taganede ko wiyete comme capacité ay capacité financiére e capacité physique ko be tawa doole ɗen no woodi cellal ngal no woodi ƴettugol mawɗo nayeejo rumkituɗo duuɓi mum to wiwiya baaben mi windi on yawgol hajju ko yawgol lettaɓe lande giidiɓe meɗen ɓen ɓe yiyay yummiraɓe goo
yummiraɓe nayeɓe ma babiraɓe min nayeɓe ɓe huɗay ɓiɓɓe maɓɓen ka hajju ɓe tampay hamɓe na moodi Allah fiɗi o ko addilange ɗum faami tawale ko moƴƴere falanɗaɓe kamɓe tigi ko moƴƴere ɓe faala kono si neɗɗo ɓittike o tampi hande kadi haqqil makko kin iway yurmede makko nden ɗuytoto haala makko kam mettay donc ɓe wola mettuɗi ka nder hajju hiɗen toro sukaɓe heɓuɗo jawdi ndin on fi hajju on ko kanko hajju on waɗɗi si a hajjini lagine fof a watti ɗo Sénégal fo a hajjo yaari sa mayi Allah nangete fi hajju on si a hajjini aduna on fof a hajjo yaari an heɓuɗo jawdi ndin a puyɗayoni ɓe hajjinɗa ɓen kan no mari baraji ko ɓe hajji kon kono an a ala baraji ko wiyete hajju taw ɗamar noon baraji moƴƴiɗo e goɗɗo kono baraji hajju on ko ñande hajjuɗa o saabu ko an heɓi jawdi ndin ko an hajju on waɗɗi ko ɗum waɗi neniraɓe meɗen goo Allah tabaraka taala tawi no hokki ɓe gandal ɓe mutaki moƴƴa suka maɓɓe on ɓa heeɓi ɓuuɗi waɗo wi nenen ɗo faala o windude hajju ɓeni na ɗum minanirno ɓen ma an heɓuɗo jawdi ndin on taw yaw hajja suko ini nenon falaka senade hajju ɓeni min hajju waɗɗaki lan min ko waɗɗilan ɗo ko son ɓannanilan ɗo buyon ɗatuɗo e gosi e ɓira e kafe moƴƴe min hajju an on ko ɗon an o ɗaɓɓuɗo ɗi jawdi on ko an hajju waɗɗi wota naɓan ɗo hajju mayaɗo e ko arata tawa hajjare on tuman suka on o yeeyo landi karamakoɓe goo ɓeni wallahi yumma ma haysina andaɗo kono ko ganɗo ko an ɗaɓɓuɗo jawdi ɗin on ko an hajju waɗi et puis karamakoɓe ɓe tanimo ɓe wi hey ko an o yehi ka hajjo landi ceernoɓe ɗo gandi aɗa ɓe waɗi kios ɓe karamakoɓe no jooɗi no waɗa yewtereji no jaabo lande no jeeya kadi e haqqil so on ɗigi yehi ka hajju argol bata ɗen batirɗe ɗon lando karama ko ɓen dina mum kam ɓay pellet en wawata heɓde gandal dina ɓuuri makka ka dina kan jippiɗon en wawata heɓde gandal sellungal ɓuuri ka alqurana on jippiɗon en wawata heɓude peewal sellungal ɓuuri ka Allah jonni garantiɗon ka Allah wi wa hadha al baladi al amin o wi wa man dakhalahu kana aminan o wi wa walidin wa ma walada ɗum fof ko makka enen wiyeyɗen ɓuuri makka ɗum wawa wonde diina kadi ko makka tun nelaɗo jonni garanti diina bonata ha nder ngal daro hay masihu dejjal o wawata nadde makka so hari o feeñi kanko o feeñiri manarul bayda leydi suuriya to irak kanko e isa ɓe fotti kanko e annabi isa ɓe fottahi mo faala yaade makka fi bonnoygol makka Allah jippina annabi isa ɓe piira gila bimbi ha kikiɗe isa wona sabu makko kono natta makka faami makka ko baladan aminan ko leydi ndi Allah hooli wota goto huto ko Allah hooli kon ta goto huto ko Allah wi kon miɗo hooli ɓen karamakoɓe ɗon ɓay o landoy keɓe ɓe wi yumma ma no mari gonga nene ma wawatama hajjande kono si nene ma maayi no sellaka hajjana nene ma joni noon si a attike hajji ni mo wawɗa hajjande on mo wawatama hajjande ɗon joni maayi a maayi ko mbo hajjanay ma idan yumma ma no jogui faam so on tigi heeɓi jawdi yo yacco kanko heɓuɗo on lillahi ala nnasi hijjul bayti man istata ko on taganaɗo sabila lawol ngol emi yaari wota marɓe ɓen hajjino e miskinɓe nde ɓayɗe yiide joni ay heferaɓe lagine ɗo ministre généraux ji no moɓude yimɓe tentini ko waɗantaɓe torareji organise sadakaji ɓe moɓay tumɓe naɓa hajju goɗɗo hippo leydi fof o winde yawgol hajju wiyami yetti Allah min kadi Allah ɗibarke am sama kala hombo ɓuuri on ɓay hajju on no landi ko hajjirɗa kon ko honto iwi jawdi nin ko honto ndi iwi ɓe wi kala taganaɗo hajjugol ka suudu Allah hormanteru o sali hajjoyde e hoore mo gomɗini hajju on no waɗɗi haray ko fasiqijo o yalti e ɗoftare o yeddi Allah amma mo yeddi waɗɗagol hajju o woni kefeero hada hukmun ijmaiyun mofte ɗen no fottani ɗum saliɗo hajjude no mari feere ko fasiqijo saliɗo hajjude fi gomɗina hajju no waɗɗi ko kafirum billah nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki kala heɓuɗo ko hajjiroye e ko artire o hajjo yaari yo o maayi so o maayi o maaye ko juif jo ma chrétien jo aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum istaghfiru ghafur rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi al ahad as samad
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فالحج كسائر العبادات له شروط وجوب وشروط صحة، وكذلك له نواقض ومبتلات عياذا بالله. وشروط وجوب الحج الإسلام والقدرة، وشروط صحته الإخلاص لله والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأداء مناسكه، وتيبة الزاد والراحلة، الزمن والمكان لأدائه أي مكة في ذي الحجة. خامسا، توفير الأركان أو الفرائض، وهي الإحرام والطواف، السعي، رمي الجمرات، والوقوف بعرفات. إن يتي الله سبحانه وتعالى o bajjo seniiɗo tuugorteeɗo en seediti reweteeɗo o ala dewal ngal nafa rewɗo lorra accuɗo sina Allah tabaraka wa taala. en seeditike Muhammadu ko nulaaɗo Allah e hoore goonga, o yettini diina kanko ɓuri moƴƴude e tago Allah mum fuu. o wii hey kono yo julɓe, hajju o no wayi waɗe a dewe fuu. hajju on no mari charti fii waɗɗagol, ko honde tuma hajju waɗɗoto e goɗɗo daande goɗɗo, honde tuma hajju on wonata obligation e daande goɗɗo, e chartiji sellugol ko honɗum tumbondirta fii yo hajju on yo sellu. hajju on no mari kadi ko bonnatamo kanko hajju on, wano andirɗe ni salligi mo itti hendu salligi boni, hajju on kadi no mari ko hajju yankejo waɗata hara hajju on o boni few. ɗiɗo fof no duwa andede, piiji tawayɗi ɗin la budda ka nder hajju be hajju yankojo rewa e majji, ɗin kadi no woodi ko wiyete manasik ani faraidu manasikil hajj, ɗin kadi no woodi. no gasa on ɗigi inna a min mi ala kaalisi mi miskino jimɓiɗo hay si mi heɓay luwa e ndu lewru ɗo, ma si mi heɓay ko ɓingo ñama janngo ko fiyen ɗuɓe no wolande lam fi hajju. a taƴi la taqnatu min rahmatillah, woten taƴo yurmede Allah. ndaare o ceerno maketeɗo imamul haysami o filli konngol wonde ko o adi yaade hajju, ko goɗɗo windano e leydi kawtarri wiyeteɗo alhaysami, laamu ngu windi mo hajju ko ñawdowo, o ñawdira e tibbu nabawi, wano moccugol en ñawdirgol leɗɗe e kaaki ko nelaɗo ñawdirayno kon, himo marno ngal gandal. hewti ka hajju on fof kitete o ya waali maayi. ɓe wiye ko honto heɓeten ko lonto o ɓay oɗo maayi, hajju on yahaka ko wano janngo ma faɗɗi janngo yahete. ɓe addoyi wawɓe ñawdude buyi kono dossier ji ɗin tawa o ala tokora e leydi ndi. goɗɗo ini he leydi no takko men ɗo ceerno no ɗo maketeɗo alhaysami. ɓe yari ɓe tawi mo himo jooɗi mo ɓira be'um, himo ɓirana nene makko ɗon be'um. ɓe wi ceerno a anta alhaysamiyu? o wi naam ana zahu, ko min tigi woni o. ɓe wi kutibta ilal hajj, a windama yawgol hajju. o wi ana min afqari hadihi l ard, miɗo jeeya ɓurɓe wasude ɗi leydi, honno mi windirte hajju? ɓe wi alqudratu sabakat, kodduroye a tigi. ɓe wi kon noon ko charti haraɗa wawi ñawdirde wano moccugol fi hajju ɓe si nawni si yaare fiɗi ɓe andi on tuma hari makka nano wayri ni jaye no woodi bolle no woodi, si ɗum mocci fiɗɗi goɗɗo araɗa wawi ñawdude. o wi mi yeton ɗo goɗɗum ko lekki wooti petoni mi wawata ittude, tawi o jiñi o weltike. ɓeni hon ɗum o wi illa sam, sina mayde kala ko waɗi goɗɗo min noddela Allah. ɓe yehi ka hajju, Allah jarribimo yaare fiɗi goɗɗo no keli jeeɗi, ɓay yaare nden fiɗimo, o wi ɗum ɓuri muusude, ɗum ɓuri welde ñawdude. o dari ka o dari to o janggi ayatal kursi, o fewtini jungo ngon e on ɗo muusede, o wi wallahi min jikki, yani ɓay o jikki Allah moƴƴuki, Allah kadi laatinani mo moƴƴuki kin. o wi hakada addaytul hajja, ko nin min mi adi tottirde hajju a ngara noon. idan na yon tigi taƴo wiya ɓay mi ala goɗɗum wota goɗɗo wolanan fi hajju, janngu fi mum, gandal ko aala. si haaju maggal yani tengal ala ɗon, jommum lorroto. hajju on ɓe wi no waywa dewe ɗen fof hino mari chartiji fi yo waɗɗo, no jeeya e chartiji ɗin ɗiɗi fi yo hajju on waɗɗo e goɗɗo. aranu ɗum kunugol julɗo, neɗɗo mo wona julɗo si hajji o fijay woni.
neɗɗo mo diina mum boni sabu shirku ma keferaɓuji gono to yaltinayɗi diina si goɗɗo waɗɗike ɗin o yehi hajju koye sama kala wona Allah jaɓata hajju o sharti ɗin mo fi waɗɗagol hajju on ko al qudra feere nden ko yontigi heɓu ko yaara o heɓa so yehi ka hajju ko faggora karama ko ɓe ɓeydi ɗum si o acci ɓengure ɓaawo gade gaynana hoore mum haray mo acci ko ɓengure nden faggora ha o heɓta amma wi o ɓen siɗa ñawli sellata ya yaw ka hajju ha yoɓita ñamale ɗen ɓen ɗon e ganda on to ɓe ittingol kongol no yiɗa noon si on tigi no yahude safari anda si yartay yo yoɓitu ñamale makko ɗen kono yoɓitugol ñamande nden e gollal hajju ngal wona gotum pesata ka balance wona gotum pesta ka balance si on tigi wawi regilde ñamale haɗayɗe ɗen o yaha hajju yo waɗu sina ɗum o heɓi feere no hajjiroya yo hajjuy aywa e o wi kadi no ɓeydi ɗon kadi chartiji sellugol hajju on laɓɓinalngol Allah mo hajji tawi nafi Allah hajjiri ko fi yo heɓu inde menen kadi min yahi makka min arti ko faale heɓugol inde alajji en e faale andingol woɓɓe goo kañum kadi no ɗon no wigol ɓay o hajji min kadi mi hajje mone e sikkude waray ɗo ɓe teddinamo ɗo min hara miɗo ɗo min kadi miɗo mari yiri komi heɓira ngal teddungal ɗon on tigi waɗira fi no heɓira goɗɗum e geɓe aduna on hajju ɗon o sella hajju goo e tottiraɗo kadi immum ɗum e chartiji sellugol hajju on koye on tigi ñenti nelaɗo ka golle hajju fi hen ɗum ñentingol nelaɗo on ka golle hajju ɓe maaki e hadise selluɗo husu anni manasikakum ƴetteyan golle mo hajju ɗen mo hajjiri no faalira o landaki ko honno nelaɗo hajjirno fof no windi waali no ɓe hajjiri noon hajju makko on haray ko hajju makko kanko tammum ɗum tibatu zadi wa rahila laaɓugol dagagol ko hajjiroya kon mo yeeyi cigarette teddungal moɗon yeeyi beere yeeyi durogu ko ɓuri hawnade feeñi lagine yeeyigol kadi yimɓe ɓay ɗum fof hankin ko hawni ka ore principal ɗo ka takko chel ɗo ka station ɗo e 20 heures wonirnoɓe ɗon ɓe foyi ko feƴƴi ɗon kon oto no iwri cimentéri gahi ko garde suka no jooɗi yeeso wuɗiti bafal ngal o piiti ka goudron Allah waɗi o yimmi o daroyi to jama o wubbi ɓeni ko on ɗum wo e hari ɓe plombude oto ngal e hoore am ko bandi oto on kon noon kadi ɓay kum feƴƴi minen darinoɓe ɗon ɓe mimiɗo gayni tun carburude te plaque ala ɓaawo vitre je ɗen kadi ko fimé ɓe plombi vitre je ɗen suka on o wi ɓe faala ñoƴƴude lan ka nder oto hingal dogude koy Allah tabaraka wa taala dandimo helugol ɗon e gongal ƴawdemo ɓay min darnomo ɗon fof tawi ko jiin mo watti on seeki seeɗa donc sifa ɗin piiji kadi enen e ganda konto lagine fokkiti mi anda sina enen Allah wi fa ayna tadhabun on to faalɗo yaaɗe ko honto faala ɗen hulɓini kegoyi donc sifa ɗen jawle ɗon ko iwi e ɗum ko iwi e ndure yaagal e mbile yaagal mo ƴetti ɗum yehi ka hajju koye sama kala woni joni en memay tun seeɗa ka cigarette ɓayi awle mina cigarette minen min yarno windi ka qur'ana ko ɗum tun windi e qur'ana cigarette wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'is ko hombo ha hande soodi grosi cigarette malboro neldi ben mum wimiɗe tori duwa ma naɓaɗi esiraɓe muɗum ma naɓi ñande jamal mum wimeɗe gaddori ɗo kaɓɓe joyi goro e grosi goto cigarette andirta hunde ceerno Saadu mo dalen ɓe maaki kala ko goɗɗo ɗaɓɓirari barki oto ɗaɓɓi ɗum baraji o heɓataɗi a wawari tororde karama ko ma esiraɓe ma du'a a yehi a ɗaɓɓiroyi ɗum aljanna e juuɗe Allah a fenay jawdi ndin ko ndi iwka laaɓi dagi si on tigi hajjiroyani ndi nafam o yarnoɗo ka hajju no fonti juɗɗe no wiya ya rabbi ya rab nelaɗo sa sallam maaki Allah no ɗurnimo sahaba en wi fiyen ɗum nelaɗo maaki ta'amuhu haram wa zaduhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lahu paasi makko ɗi gargol ko hajju koye harami wi ko ɓorni kon koko jatta no harmi ko ñaami kon no harmi ko onno Allah notorta o ɓen ɗon yahay tun ka hajju ɓe wiya labbayka allahumma labbayka Allah wiya la labbayka laka Allah min notike ma Allah wiya min noon a ala notago ɗo inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban
Allah ko laaɓuɗo jaɓata sina ko laaɓi. Yo Allah yurmi mawɓe men ɓaawo ɗo hay ɓiɗɗo maɓɓe ɓe jaɓatano hajjina ɓe. Ko nayi maɓɓe ɗin ɓe yeeyayno ɓe remina sookeje maɓɓe ɗin si ɓe falama yaade hajju e nder duuɓi 10 fakkere maɓɓe nden ma sengo ka ɓe remirta ɗon ko ɓe maritta kon fi yawgol hajju ɓe accata e goɗɗo wallitoɓe ɗon hay kile yaha fi hen ɗum yoɓe heɓ ko laaɓi ha sabu won ɗum Allah ko laaɓuɗo o jaɓata sina ko laaɓi teddungal yeeyoɓe ko harmi kon no jeeya e chartiji fi hajju on sellu nokku on e saayi on mo hajji tayna e juldandu wona hajju mo hajjoy tayna makka ko fijindaaru ko makka hajjete ko e juldandu hajjete tawfirul arkan awil fara'id hajji on kadi no mari farillaji ko beeɗi tummodira ara nun ɗum ko wattagol ihram on ɗi daneji ɗin nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe senni saare makka nden wano enen afrique ga so yaadi e ligon maka guideɓe ɓe hollay on enen ko honto ƴetteten ihram zul hulayfa no toon ya lamlam no toon e leydi makka ndin yimɓe cham yimɓe iwroɓe maghrib ga ɗum ko afrique ga e iwroɓe asie profonde ɓe ɓe ka ƴettata ihramon ɗon ɓe waɗa daneji ɗin woɓɓe si tawi ko jannguɓe woni ɓe guidude wurin gila avion on ka fokkiti ɗon haray ɓe andi ɓe destination eɓe périmètre kaɓe ƴettata ihramon ɗon ɓe yamiray yo ƴette ka avion ala kulli haalin ɓe be e noone muɗum e saa'i muɗum e nokku muɗum no toon ko wiyete tawafon kon si on ɗigi hewti makka o wangoy to jeeɗiɗi tawaful ifada tawaful qudum no toon wangoyagol jeeɗiɗi sanga hajju on lannata sa calculi ɗum ko 17 fois c'est à dire 17 kilomètres plus safa e marwa sa yon ɗon ko 7 kilo 7 kilo 14 ɗum woni 7 kilo 21 kilométre a heɓay ɗum ɗon ko parcours uɗa e nder hajji on o gandi si te cellal ala on tigi wawata ɗum ka on tigi yaha kadi hakkude safa e marwa e bugoyagol jamraje ɗen kadi mina e daroyagol ngol arafa ñande 9 lewru hajju kala yawɗo hajju o tulti arafa o ala hajju nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maki alhajju arafa hajju on tigi tigi ko arafa ɗum ko ñande 9 on enen ɓe yaha hajju ɓen kala ɓe Allah newnani yawgol ɓen ɗon ɓe horata ɓe Allah newnanari ɓen fof yawgol hajju on ɓen ɗon koɓe horu kala kaɓe wontiri adna Allah on ñande arafa on noon wona yellimu 9 kamen ga yawɓe hajju ɓen ko ñande 9 juldandu daroto arafa kono wonde no wiye to 9 harayne eɗen konti ga 10 ma eɗen konti 7 wona ya wopodir e ñande arafa dara nde laslam ko ɓe maaki ko man sama yawma arafata ko horuɗo ñande arafa dara amma yahowo arafa on ko ñande 9 lewru ndun o yaata si tawi noon imo konti 9 aɗa konti 7 a hoori ñande 7 kanko o yahaari arafa taw kanko hajjujo on haɗa na ñande arafa horuɗa ko ñande hajjuɓe ɓe yehi hajjuyanke ɓe yehi arafa ko nden ñande enen nga hoorete baraji mum hino mawni ɗiɗo ko golleji gandal no e muɗum buy kono ko joɗɗintingol fondo mum heɗito karama ko ɓen ɓe ƴetta ka defte ɓe andina on ti ko ɗum ɓuuri moƴƴude harana no ɓe wirta ɗo noon ɓe na joni en fokkidiki hajju haray are ɗo balɗe 3 men golla no hajjire bare no ne e ñande guriwal nokkeligoɓe moƴƴinayi ko ewa suudu kaaba ɓe naka wangagol ko ɗo yiwroto yaho ko andita woɓɓe no ekkintinde woɓɓe fino wangode e julirde ɓeni yaare to ɓe ha ɓeni timmi jeeɗɗi o eni a gasi on jarama o fuɗɗi kadi o tourni kadi ka wonno yarde ɗo eni kon won ɗo wadde wo miɗo yarde ɓawɗo on kadi jeeɗɗi ɓe nawayɗa firtude ko wanginoɗa kon goɗɗo wata famde ɗum déjà mo fokkitimo jiñi fewno ɗon woɓɓe ara en huuli o hajju wiyede ƴawa e avion o fokkiti e avion no huuli no ɗum anni adde e nder balɗe ɗiɗi wiye men ekkintinima no hajjirte sama kala ko ɗon haaɗi ko yon tigi janngu ɗum o yooɓo ɗo e hewtude en torki Allah tabaraka wa taala yo Allah okku en gandal dewe ɗe wonɗen ɗen e dow muɗi andi ceerno men on kala dari maki awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tashihu imanihi summa marifatu ma yuslihu bihi farda aynihi summa ma yuslihu bihi farda aynihi ma no wiye ma yasluhu bihi fardu aynihi fardo noona fa'ilu noona maf'ulun bihi ko yen wakkilo anden ɗo e gollal ngal yande toriɓe du'aji
fewtuɓe Allah tabaraka wa taala jogiiɓe anndiji fof yallah ittan ɗum sattendeji ko lagine wondi kon hannde o saayi ka wonɗen ɗo ɓay Allah jarribi ke enen ndungu feƴƴu ngu woni way sitta ngun ɗon ari dow fof weltike sikkiɗo nganndi ko ɗo kadi mi dari ɗo min ni sele lunnagol kaskeje ka e coobugol gardi guine en jon en tant que o waɗare o moƴƴinita mantumo sa mantimo o gollari a warimo a accay o golla yiya guine en jon no wawa ittowo lekki koye accu so golli a yii manta sa mantimo o gollari o décévete toriki Allah transition o yo Allah waɗu barke makko o danda en bone makko ɓay pelet kala ko woodi hay ñiiƴe ɗen no mari tana si ɗe wopitiɗe memi ɗengal ngal a falteɗe ɓurde hay ka yallah dandu en bone transition hokka e moƴƴere ko woni nder muɗum ɓuyi ten hawjere ko wonduɗen kollagi ten hawju hunde fof anden nde si hooloɗen nde si en hoolike nde non manten nde en taskoto sina ɗum dahiman en wonay tun yimɓe ruuleteɓe nder ayna wukkiɓe nder loope si towningal ngal ƴawnora loope go ɗum wicca ka hoƴƴudu nde mo uggino nanngugol ɗum ɗon ɓerde nden kadi waalo ka loope a seedata e loope ɗen donc yallah moƴƴinan en fayɓe meɗen ɓenno ka salle d' examen ji toriki Allah tabaraka wa taala yo Allah hokki résultat ji moƴƴi kono duwagol fi o examen brevet baccalauréat e koyewa muɗum wona heɓugol ngol woni probléme ko heɓugol ngol hara ko heɓi kon no waɗa barki no selli heɓike ko ɗum ko honde tuma andoto heɓike ko saka goɗɗo ƴetti diplôme mum baccalauréat ɗo seni Sénégal janngugol ɓenni way men naadi on premiére année université ɗon hara yo li baccalauréat heɓike ka kono mo ƴetti diplôme baccalauréat yeyi wano Sénégal ɗo ɓe inni noon a watta e bac ɗo kadi haray kon ɗum yiyataɗa ko wonde marsari a ƴette ordonnance lekkele ko docteur ɓe windi ɗo yaha Sénégal ɗo ɓe ndaara lekki ki fof ɓena ko honno ɓe tongama wola fof ɓena ñaamu fof ko ɓe wima ko fof ñaam enna ɓe jolnan ɗe lekkele ɗo ɓena bugo ɗum to haray ko honɗum ɓe yetima ko bettitete kadi ɗimmuɗo andi ko ɗum pay ko tuulɗinirte on selli kono min wattay kadi ɗum moko bayagal alay ɗum ko yen toro Allah yo jande nden yeɗɗu lagine ko jande nden torotoɗen Allah yo yeɗɗu si jande nden yeɗɗi résultat heeɓiɗo o nafay ko jande nden noon ñawi jannoɓe ɓe ngala ka yoɓede ko keddi ndaare ko kamɓe on daɓɓande hoore maɓɓe salaire koye cours de révision wona ko waɗede 15 heures 18 heures ko fiyemu ko fi Allah ko fiyo paygo koye faamu ko fi maître yo no mari souci yo jande waɗu ka établissement makko la ko fi 1500 fi 1500 on organisé de so heeɓiɓe 30 révise uɓe hemo tammini ɗon coggu tappalappa heɓike ko ɗum ko waɗi pay ɗum ko ngarari wo ko buyite ko régulé ha moƴƴa note kadi heɓata kadi par ce que koye ɗum ɓe wuuri no yurmi ka neɗɗo mo gouvernement ƴetti ar golla janna moƴƴina avenir ɓiɓɓe ley ndin tawa ko yo yaw o créa no wuurina ta salaire makko yontama e hoorele leydi na leydi wasuduɗi pellet en tampirari lagine fi leydi no wasi ɗi ko tampirɗen lagine ko fi ko en bomɓe leydi no mari ngalu yonay ko woni ɗo kon ndaare ka goɗɗo ƴetta mara e kaso o wi omo wawi ittude mi anda 130 so iɓeyama ɗo 13 milliards o itte yoɓe jontumo hoore makko 13 milliards honto ɗin woni 13 milliards fi yoɓe jontumo hoore makko o waali o takko ɓengu makko ka suudu o gandi oɗo no jogii ko leydi jeeyi kon fof ɗon indeeɗi ɗon ta Allah fawtindi ɗum goɗɗo go wino o fammere no woodi ko nden ɓuri hulɓinade pamme jarnan ko ɓeyni ko honɗum wo ko reedu guine en jo goto pet ñamay ko nafata leydi ɗin kon fof waalo tallo so yaltiti o lappane gardabu so ari ka juulido accane saffe yeese hay haari wo ko teddungal ko ɗum yimɓe ɓen wowtuno e leydi ndin ko ɗum waɗi wiwugol ɗo men daaraymo ɓe ko jogii kon o yi leydi ndin fof woni bumɓe ka ko ɓe no ñaaba lagine fof ñaaba fof nawdi moyiɗa o fen ɗo no kooyi no yoomi par ce que wiyama en daaray donc yallah hono ballo meɗen qulu qawli hadha wa astahfirullah li wa lakum استغفر الله الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة